Tini kerak shalo 47 ambassador ti pramotha block committee ni ketala chukphang premrar molsom bo bini achuk thaini barja 47 ambassador ti pramotha block committee ni ketal achuk phangni barja ya namani yagolo tini no puila o amchaini hayakeba dalbidal bc hayakeba 47 ambassador block committee ni darbidal adongrok bai malai kokchaplai mung salaika tini no puila botini ambasani donchara community hall logo tini o dalbidal bc hayakeba 47 ambasa block committee ni dalbidal adong rotei achukmani pandabo dalbidal tangbetang yagona jakha tini phainai loksabha chongbarino buskango naharei dalbidal hati pandate tangbetang rok yagona harjaknai hayakeba hati panda hayakeba logo kuthumung hayakeba dalbidal deputation rok ni panda yagona jaknai hini Simon Jakha oboni yagulo jasik jengjal achai tongo haste gnangei no regani samung khlaimani yagulo regani rangmaya englai lukorok jengjalo tabu amtikhei regani rangmaya englai ambasani no dalbidal thai Jagannathpur hayakeba Gurdon bisi hai jagarogo dalbidal jorao dalbidal somoyo lahar brok hayakeba ambasa blog rokno talailai tongo lukorok regani rangsani phiaba regani rangmaya englai lukorok tauk bujung jalo tauk rang khabyako amti rokno buskango naharaino phainai salo dakdi regani rang dai rijagya hingkei phainai tang salrogo dophalhar kasunani damrok mungrikha 47 ambasa ti pramothani block president obuni logi phainai salo bahaikei 47 ambasa ti pramothano krak khai tisaiman hayakeba krak khai songsai tornani dalbidal tangbetang hayakeba kormosusi rongo tini nangkukmani kokchap laimung laijakha tini ambasani donchara community hall nogo এই 2024 বিসি গতালনি bo hambai tini jong 47 ambasa ti pramotha block committee bai kaisa panda songsa jakha donchara community hall oro tini main uddesho chini mono sudu ti pramotha body simia tini orochong meeting dakhok mani karon YTF TWF Tipramotha 47 ambasa block committee by khobjak tini main orochong asuk laimani 2024 ni tini strategy gobang matongo o 2024 বিশেষ ভাবে 47 ambasa block committee Tipramotha YTF TWF no taibo krak khaitisan bagai chung orochong salaika aro chini agenda tongo kaisa প্রথম এজেন্ডা পাতিনো আপগ্রেড খাইনানি তে সেকেন্ড এজেন্ডা খা যে এমজিএন রেগা কার্ড হোল্ডার রক প্রায় 40 দিন 30 দিন নি রাং মাইয়া ক্রিসমাস লাইথাঙ্কা ক্রিসমাস নি আগিরিনানি কোকতমানি মালিয়া আওনি পরে নিউ ইয়ার লাইখা নিউ ইয়ার নাগি মানাতমানি মালিয়া আওনি পরে লাস্ট দিগি হাংরাইনি সাকাং মানাতমান আও মালিয়া ইনকে abono chung tini salaika chini Tipramotha 47 ambasa block committee bai judi sukrubaro I phainai sukrubaro rang rega shromik ro rang mai hangkai pura chung tini decide khlaika 8 nong jatiyo sorok national highway no chung blockade khainai judi within in this week Friday yo maya hangkai chung next week on Monday yo chung national highway block khain bagai chung tini sidanto nakha Tei second, third agenda angka chini 47 ambasa Tipramotha chini party bishesh bhabe dorkar party bisle tongo phia belai keno hamlia abo jung kaham khai snamnan bagai abo tini decision inclusion angka jung brief khaika I talono January tal 24 aron simi chini bangmarawo chini Tipramotha party office abono jung snam sinai gabo simi biya jung onek agenda tongo chini protiktik VC wise jung chini songgothon no tuyei uthan soba gerwa soba bazar soba abo jung chengsinai emne December January hapmani loge no jung khaika under the Katholbari VC Chankumar Raja Parawo aro jung khaika abon skang boyka tabuk chini wasuk mungkai লাগাটর chung টাইম ইয়া ডেট রিওই প্রত্যেকটি বিসি ভিলেজ ওয়াইজ উথানসভা গেরাসভা তাইনিনি আবো সভা chung খাইনাই কে চিনি Tipramotha
ambasano taibo changa khainen bagai chung jotto tini kuthum laikoro YTF ni bo block president tongo nainu rangkhol tai TWF ni block president nainu rangkhol tongo YTF ni president joinin siak tongo tai tipramotha ni bo gobang mo wing block general secretary theke shuru khai joto members rok tini attend angka abono chini decision chung Maharashno logiri nai Maharashno logiri woi je Maharashni imang je mukhang samnani bagai 47 ni jara tipra motharo tiar tongo tabuk butiar baskang butiar tongnai jung Maharashno taibo krak khaitisan bagai chini songgothonno charoi than bagai jung wansukjak oboni logi logi no bo jingbai kok sang thakite bo sai khnarikha is sal sekang bo u regani jingjal rongno tino hangkor phabai malai prubono hangkor pha kokri rohon dakti no regani rang mannai ayakeba hangrani sekangno regani rang habbaine hinei bono kokri rohormani hangkor pha tabuk phano amtikhe kokri rohormani yagulo bo rang habya ingmabai belaikeno khamane kok sai khnarikha botini jingbai kok sana thangai oboni logi logi bo jesek salniya gulo no hayakeba tang salo do phalahar kasujak nai dakti khe regani rang habya hingkai damro gogrika botini abono chung naidi media ni bising ti benro nukhana chung thangka DM bai salai puro chung no kogrika je hangrai ni sekang 13 tarik bisingono regani rang manthang bai nai maya karon to central state rang fund release khayako ambagai rang maya thiaba hangrai ni sekang 13 tarik bisingo 100% mannai ini chung no kogrika phia tini hangrai balai thangka awni bagai no chung wansukjak tini decision nalaika sombaro I sukurbaro judi ra habe angkai next week sombaro tini mongolbar phainai sombaro chung national highway block khaisinai chung jotono oro 15 ta village committee ni monitoring committee chairman rok tongo chini YTF Tipra Motha TWF joto tongo chung abono decide khaika hadukologo chung sombar 8 ta ni simino national highway block khaisinai abono chini decision aboni pore tabuk 2024 ni je voter list ketal nokhormani final list abonobo protiktik polling wise jung tini bagai rikha 69 polling center tongo chini 47 ambasa block bisingo ba 47 ambasa constituency ni bisingo 69 polling station tongo o 69 tini jotono afari rohbai khachu abo final list chini voter list ta jotono bagai rohbai abono chung naidi media ni bising ti benro nukhana chung thangka DM bai salai puro chung no kogrika je hangrai ni sekang 13 tarik bisingono regani rang manthang bai nai maya karon to central state rang fund release khayako ambagai rang maya thiaba hangrai ni sekang 13 tarik bisingo 100% mannai ini chung no kogrika phia tini hangrai balai thangka awni bagai no chung wansukjak tini decision nalaika sombaro I sukurbaro judi ra habe angkai next week sombaro tini mongolbar phainai sombaro chung national highway block khaisinai chung jotono oro 15 ta village committee ni monitoring committee chairman rok tongo chini YTF Tipra Motha TWF joto tongo chung abono decide khaika hadukologo chung sombar 8 ta ni simino national highway block khaisinai abono chini decision aboni pore tabuk 2024 ni je voter list ketal nokhormani final list abonobo protiktik polling wise jung tini bagai rikha 69 polling center tongo chini 47 ambasa block bisingo ba 47 ambasa constituency ni bisingo 69 polling station tongo o 69 tini jotono afari rohbai khachu abo final list chini voter list ta jotono bagai rohbai